Yue Mitabone obakwa maweyo watito. Mitabone kwa maweyo watito nokulwa nibo oyu abezela. Konolwa. Lelo sunduwe ne wonde. Kabisa. Na wasi yoka wanenga ndo mamutitune ni eta apology kana eta apology. No amada tukasi yoka go. Na management yona yandileye. Neto bangala neto bingilita goto naku. Onataka twezi na kwanza tutumwage. Tuma eto mine magonya tutangaze tuteta Mitabone bela mwana keta wakabuda kabuda kabuda siye to Mitabone naye ke kama kasi ni make meleta 6 cousins awekanaga naume na mundu mukomwe na mundu mukoyo omwe Omeatano na mundu mukomwe 6 cousins. Lakini ola yuitha amatongo eti Kabuda. Ni Kabuda. Kabuda niwe kiongozi. Kabuda niwe kiongozi. Nethe nake ni wathomuie. Okay. Yakomeneza. Yita manoti. Ile ya Kabuda. Yita manoti. Kabuda ito mundu ngaka kube. Na nikanouga undu Kabuda ona Mitabone no ona kweyima like jana fupi round mona kwa kweyima githeo ni hata katinde ino akoma kitobindi tata kandilamu takatela ageli leo kazi ndino angithea na joge no ene kandi kanou nikakulweka mvemba kuthea no mino kwambara no mino kele kala sio kuya yulo akavingilira katimba kande akatuma na kiuchambate akaisa kwamba tombola makina yako mikakavomwa Kabuda ila nuko wewe athomuye mana athoke ya ango mowo ana mene mona mana mwene mona contract kumbe ni manoni contract ya Mombasa beba andu boka atalimoka na andu mabumu ene mukawa mana discovery na atalinde mendete mono tusumba twa kiafrika yumendo so bya tusumba twa na mou akaitwaneki ne na kana makuti kumbe nani mana nengwe contract ya mindo yuma yasi ne mana contract ya mou na obo alawa na kitu contract now Kabuda na makasins make 6 cousins mana sekela mundu mingilia na yana nekana mekiate no mambi ya contract yesu lakini wothe ya maneno maisionai manona ngili mana se momena 50 kila mati ya no chao no fair ofea wacha wothi yuango woi ndio akitomia se nyendi enda ndombia kada muoni yewe na nino na ndo muendene nyeni thosia chao na mwebiti ni thosia ng'ombe lakini basi yako mwezi ni mondongia ni refundable haya hadi hata ng'ombe yake ametangili miongo yana ayangili miongo dhantatu azendi kwenda aimbeza aichao kate 10 kate inyonde mwe contract ine kate 10 kila mundu ngilie 10 si yake unaona kila mundu ni mutaita yako 10 zikaiwe ye ila wane 60 na ndatwanya neza atwanisie kila mundu na mune 10 mato na Mombasa mato na Mombasa maendete Mombasa mwei muthelu na bwo livoti yoka Kambudesi vitale Mombasa livoti ye kalanga Kabuda no wende sibita lakini aende nesa mbele atuma naingi silingi limiongo yango wake siyo nginyomye kominya Kambudeza na Kabuda na ango wake komi Kabuda vya akasiwe hospitali noze asima itona kumabama ndio Mombasa na vya ndo mwe Mombasa ndio kwanza no magazi nsimake naona haya satani no Kabuda no ati weather ana pasi ya Mombasa hospitali Mombasa Nipo nivenja nienda uone kiuni kibalua kingi chako cha Kabuda Kabuda ethe pembesa watiete watiete undu uye ya mwana mpima lakini anenga na miaka condition dhine wawili azia either Kabuda ethe apasite akakwa
Basi tunasikia tu through death certificate. Kanada tiyo abiche miaka fulani osembesa. Dai. Wasi kunedi wai kana necho ama kikukie cha kamuda cha umana munondo weba. Nondo wa mbesa idi. Ne kana sioswe. Kwa tuika mbesa hizo no sioswe lakini no sioswe nu. Through the when insurance. Sio ndani ngilimana kenda. You know no mosi ngilimana rano kana manana ma 50. Nikuna organize akona viga akome omojari okumwambasa aka kambuda akakita kumaku okenandeke asioke isanduko yoswe mpaka mindo nona yondo no sio kuna masjia na mamnyau lakini yoko kanandeke uli kavikatene mpaka masaku na madiko manabamba kabuda ni family yesu ni makatholiki kiyo kila kina ikumpo ni venja waliboni madikoni madi mama na kama dikoni makasi smoker makuite sanduku six cousins jo mekita makola masuti sia black lakini wewe mena kimeto lakini ni wazani umena kimeto na kikugesha kambunda tu maineza kuelezea nisi achao na nweze yusuki ndi wana miao kikugesha kambunda maineza kuelezea nchaendiata kiata numa yoto na kuelezea neza wewe ndo menungu neka mono madikoni menungu neka madikoni lakini kambunda nona andiketa neza mono akazenda kadikwe mundani aliko kabuleni aliko kabuleni aliko kabuleni ndakadiko mundani kwa aliko adho kabule aliko makaburini weka na nita okwete agatite kanoke thea nita nae mugose muno ni family kana ni mbeza imana akuzanesie akathatoke thea ni wathata nicio akathatwa ni umucie kulisikie ni chau we akavuka bulioka mambe na ulivoti umalenzele fatho katabania kui manika chamani wako matanga kukui mewe nyibanga indero cia kabule na ituko yetu bange vo wamwe no undu ino kanona makita kuana we na kufadha panga mondo makanisa undu kanisa ekoka manyeu mana undu meothika kamuda kiyo kile kine kui undu kaina ikatwanite kabuda katelaka imuto tienda na ikimeti ha kwatwika chama nieza kuungama siate akaine musome will ya kabuda ni ambo soma yete haso anaonekana geba kabuda no mwana wewe Inyonda kwatika ona kibeti tukina kivindi hiki yani kikitito kwatiwa ona kite kwiwa kumona kina kila ubingwa matuki ke rundu kwewa ni kuya kina ite medo imakadala medo chairman aunga masia nakaine musome wilu yakele ya mututia ya musome yale ni musome ya mututia andikete neza muno mathina la nyenesila na family oisudevo Kamuda ni waenda muingo kusoma na inya ilo dhosia munda. Ai modhosia. Na bunde boka muda wa mene ye munda wo. Na asia edwa no we modhosia kaeka kamwe. Ni thinga mine ndingili yakwa. Onandokane nge bakuthikwa. Ekaka nitikwa makubuleni. Chema ni anasia. Nito tatete tukamanda kabule. Metaponi. Tukamanda kabule mutitoni. Kabule kale tunaonye tunakonye masako. Na condition ile na kone mbinge nikitwa bethi kwa mundu ne bathikitwa mundu atito no thika mwito bandu bena chao bena mwiyungi condition ile ngetwonete kabuli kuasa na no twende onetha no inyamo tutia akathio mago akazo memorial akaenda kulilika mwana na ndeungi lakini yuto ino ndungi tubangie pala tuonie kabule ni squeezed tia ine kabule kombe no badikiwe chao mo tobebie sanduko bwewaga buda yo bebwe obebwe climation peba lama baby asia yakumeta bone wekela ndo kwela kwa kubangitwe bala mana abangite moka wansa mobamba mama baby madi mama mose soba na mo madi makaburini maka tika sobosu ino mbwa makaenda ukasoma wana no wose mu akuko ndio ina stika ukasoma na father atwamwi paina yimkumsiko kuthauka ndo makulya mwe bibia mwe no mukito tula mwe umuka muthiko ko ba mondane ko iyo mundane ko
Masi hapana. Acha. Tulawili yake. Tulawili yake. Wili ya mundu anesi yakwita hivi nenseo. Wananyeni ngwandika wili. Andika wili. Eh. Ni ondethe zegwemesilia. Ni ngwandika wili. Na simboni vinja takanene. Nikale na madigone. Ndeto sia munana wa munesi kwete ingi. Imujanja nona ndabitie kesa kwira tevo saitani. Nyama sio mujanja tukatele mva yundu kuungama. Ni wibote kuungama. Sinto. Yue. Fala watu amwi. Nando mana bembeleza father mwema kana father sia ni ati yo family kwe kata unaona tudio no waiti no kwani na ke lawyer bau lawyer bau wakabunda na unda lawyer no mpaka makaunga 100 ni kweke kagwa undu wile wili ya eti na ndi father for ya mwi mala ya mwiso umwaneza no trawetha yo wakuni malia ukona na obala we mandeye abyo bani nikana byo bani ametikise mautata nikana kelibitike kumya kegwatwe na ende tokona na lathe maisio kaenge omwana sabala we mandeye na mwana makatolika makazi ndadumwe tukela twakozea mwe wako nikwithi wabe andu makabia kele tuina bebia mweyo akitothi kaindi tukasio kainge na memye obanyo kabioga negati kisti ola wena kilibete nebinda bintu ya ngomutia mwewa mutotia muthe wito munube wangai mautata manoka na betulo nebinda uthomweneza tukona na ingi ena mwe ezo wawa ni baza kubayiza wata ni father no nice na isa muso wazi ya musidi zo leto musalaba tio party ya robo ya ngongwa escape musibi ya modemba nini ya yodi nyandu yu ndo ni important mo ndo ni wakadho leki the nya ndo nyo bala suite ndo ni kidiani ngana kidiani we huyo we wa kidia ne father pika onekia bia ninja agweta microphone no vaningale wingana ekune kweza nduko ndio kune kezilia muzele kuya aiza kune kweza nduko ekuniwe ndio kune keza nduko ekune kezilia muzele kuya kwa alame kuona maize la kiende kabundai maindie mazola na cousins Beza hii. Sasa ngine kanazo. Alana ukwenda kanazo. Kuwe ya Mwambaza. Toka direct. Ndana hivi tandukone. Azi anali kileza ndukone obai lobi. Nanona muona akile bamba. Oh, ana yogewe ni komebwa. Neke kelebete neke mautata. Mwana za tukona lengo. Ona wena kilebete na mautata na lenge. Boom! Kabudaba yoga. Fala negwe kaje 7 Jesus. Akweto vani otoeto vya exhauster. Na microphone ngaleno. Ndo ala mamoni yabisa amwezo. Ukona musivyo zuwa loti yetu kidhiani. Eza ndugu okune kwa wakuneka eza ezilia aya mekuwa maina kida rubuti na makobila
Mana tena masista mundani kwa mutumia wetu wa Jospat. Jospat anagwe kasembete eti ungole siake mwena kwene moyo. Tano ni analaika. Mwai. Ngayungula siake newe zine moyo. Ora masista. Ema. Yaba. Ina leilo tangi kama nene mutumia akadiza. Nyeni sati ni zangai.